Yasa ponya mi shani asomafo. Abato ho afutuo ne bambo na ode tu yedwano. Liberia salinyo abato nti twani pansa, ye twani pansa. Ye twanji sapango twire, emfa ni pam. Party Asem. Enye manso da. Party Asem. Enye kwasem. Party Asem. Enye manso. No. Oh my be so this year. Go yankwa will be close. Patin tokwa amoni baba akoda baby basa Gana mai ye bejani akotogo ana bisa ubiem Ivory Coast Burkina Faso na say Debi hodi yanko abatwe Yanto no si utrasi ne na yanto nyumu we asumbia yenye mayensa no Ahenkan Asem Asem Dika Panyini mofra yechijwa wonsani wonai I would say Fidiebe Nifri or mind talk party sem deba La Bella Burundi Mofra Woni bibia twitwa binsa yekun kwada omunum hwe twitwa binsa abato ene eye NPP amanyoko no abato kese baako ene omutu aba ayi panyino bedi party nanim akọ 2024 general election entana eye NPP da NPP New Patriotic Party Osuno Amanyokuo Munkasa injire mojidi force Asunye odoni kambomu Yedi omai Asem Dika Yebe Toi Ahenkan fodo Oni adoni omai udo Ahenkan Aswabano Ahenkan 93.3 FM. Asumje de munyamba. Rwanda, Kenya, Zimbabwe, Sudan, Ivory Coast, Okumofra, one bibia to Binsa. Hey yo, you couldn't quite to Binsa. Abato, Yanto no do. Na sumbia yenye mayensa no anapanonso abapa minute du watwe 7:18 mema etiefo ni na chema makwa baso kokora me gidi sa wumpom eye abraboni emu asetena se de nyankopon ahyehye no mi ken obi edi awrewo anopai esansa na de hye bi anane de hye bi ato Mua na watwe awie ye na memene da mu ye ye amu tinisuo no monkafra ye ma mo hyedin demri fa due
me kan obi ti ni so obi kwakware seria nko a obi to ne badin seria nko a ebadin to no podie ye fia no mo ba ko koso DJ Fish or to ne badin wa Chimodan news station soro wa ntonu say ene eye seria nko a na wonanim sanso ene Ghana 1957 anya fa hodie didima betete party sawodro ebi tete no 1992 akeka kan wa aba no amanyoko baako kese baako New Patriotic Party NPP amanyoko na wo ma hyenso de eye aboa osono no onipa otu franka ma wo mu mprempren eye nana adodan kwakufu ado ono aso ene ye president His Excellency aka afi baako ene bosome baako ene nafua kakra na nana adodan kwakufu ado ne dibre se flag bearer ema NPP amanyoko no ode asi ontumi mpri biem na saso nti NPP party no aya nhyehyeye amamre enyamane kwan so ewoso moto abayi nipa fofora samampani nanado edi nadwumasi afi baako ene nafua kakra no wi a nipa obeba besi nanan atu frankama party no esanse abato kese de yanim afi ayabai 2024 January election ebekoso December bosome ne da etosonson na NPP amanyoko no efrase baabi presidential primaries no wo mu frase baabi na ebewie baabi enne enti enne de eye eda ye dedicate ama NPP amanyoko no abato no enti enne Asem Dika so enkoma ye bedi ni na befa NPP abato no ho tisami kan de abato no efrase ewo mansini biam no electoral commission hyehyeye ene NPP party hyehyeye a wo mo ye no etrese nonso mo no ewo bia start enti abato commission hyehyeye mu de nonso abo enti abato no afrase miai nanso ye beko miai odrobi ni yetie sede ehono moko ya start abato na bibi delay bibi adeda na kwamu ebinum aba beto nini na ye de ho update ebremo Intanopedia nko babia for your update on your NPP presidential primaries no stay tuned to Ahenkan 93.3 FM ya the update ni na bebreo live ewa anu musei ya reporters ewa grounds especially Achimansa block there so pe update biafa primaries hu a stay tuned Ahenkan 93.3 FM ya konka babia Achiase constituency, Achimsodro constituency, Achimodan constituency, Asenemanso across the district constituency, New Abrem, Ofonsa Yirebi, Akwatia, Kade, Ehonina so far, sa constituency CD Yakonka Babia. Outside Achimansa block and so. Ya ne reporters how do be bekasa na wo mama ye update afi baby a wo mo wo ejena eye NPP presidential primaries final election ebekoso ene saminu kase de abato bre no aso eye 7 am ena abo 7:22 etimi kan baby a bibiansi kwan no e wo sa aba no wo mo start to Ako yankwa will be cross. Patin tokwa, I'm only baba. Ako da baby basa. Midi edi kwaku enin kusibu adum. Ene Asem Dika ne de eye NPP presidential primaries ehon nkomonkwa ne ebedie. Ivory Coast, Burkina Faso, na say. Enti abato, yentu no do, na sumbia yene, mumye seno. Mary Ma.
Sunday one. I would say free the bank. Nefri o my topa, party sem deba. Congo, Somalia, Burundi. New Patriotic Party NPP amanyoko no eye amanyoko bia yete no 1992 afia pem ahankwa diokrum yenu abatu na eno any party baako a ede National Democratic Congress NDC amanyoko na omaimu womu edi ade pa ya ase wom kuta dom NDC any NPP NDC de omayo mu de awie ato ama former president John Dramani Mahama say onsantu franka ema party no enti ene ye NPP amanyoko no so da 2001 ebesi 2009 former president John Ejekunkufo and the NPP party nanum ebu oman se president Ghana musician Bemi Chololo no mi o de ka na mi akonu bi fada abatu woyi yankome bro asomudwe yo cho abe Kenya, Zimbabwe, Sudan, Messi, Mofra, Wonim Bibia, welcome Mofra. And a crucial day for the NPP party in Ghana. Because delegates nipa 203,000 and a year expected some better abane and the elective flag bearer for the party. I want to be called 2024. Adwempa nyine kofi mesa adwene papa na papa endi wanim kan be join me na yedi nkomo afa batuo hu ahwe NPP amanyoko no Burkina Faso na say my insane no mo and I shall mu say delegate no abomo koto no womo koto nipa makoma nan so aba Edikan a member of parliament Emma Asem Central in the Central region Honorable Kennedy Akompreku Ejapon the Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Baumia the former Agric Minister former Kwadaso MP Dr. Ousu Efriya Koto and finally
Francis Adainimo. Said the beginning can no adwempa hene Kofi Mensa adwene papa na papa endu anim kan be join me live on the studio. Yani NPP mpenufo bi nso be kasa former MPs takum sibia ewo party ni mu ebedi nkomo as they pick flag bearer today. Ten or more can ever election, what do they expect? Yani political experts and subedin come on. Among research no monto to ye womu den no mu fa bato you. Is it going to be peaceful? And indeed it will be peaceful because said the IGP are sure Ghana for say abato no bambon send bibia beto to din no. The GD Panso ever Ghana Police Service ni mu say won bebo adwuma amabato no ayebrɛw. Kenya wakaminja. Me pacho so will be can Papa 0533898915 0533898915 a text message a sound so a WhatsApp bibia person bisa bibia person kan adwenche bia person de ba no na wo dia fa 0533898915 today is dedicated for NPP party because they are electing flag bearer today. Biakuya. NPP abatwa ebasu nei ohwe wo ballot paper ne so a onipa ne didi kan AF MP Asem Central Honorable Kennedy Japan ono na oda number 1 e ballot paper ne so Honorable Kennedy Japan ya wono June 16 June bosom ne da to so June 1960 na ya wo Kennedy Japan Wonim bibia enti Honorable Kennedy Japan when you're 63 years or a businessman and also a politician na batua odinkan dinkunim eye 2000 and odinkunim ewo Asem Central Wamusanko Abatuo 2004 Odinkunim 2008 Odinkunim 2012 Odinkunim 2016 Odinkunim 2020 Odinkunim Besi enne and he has been in parliament for 30 years and over. Honorable Kennedy Japan in pre or your chairman Emma Parliament Defense and Interior Committee also Prisobetu Franca ama NPP amanyokono Kennedy ohini Japan ne papa Edin de Francis ohini Kofi Japan ne mami Edin di Owura Yere Mary Insia womo wo Kennedy Japan ewo Asem Dompim ewo Central Region of Ghana Oko secondary school ewo Adisadel College ewo Central Region Honorable Kennedy Japan ekuta GCEA level Okosia de kakranso ewo Fordham University New York USA Oye farmer Kennedy Japan oye farmer oye kuani oye businessman oye director of Asem Farms Supercare Group of Company Hollywood Shopping Center Nina eye Kennedy Japan dia
Ken City Media. Ayo Oman FM, Ash FM, Ken TV, and Net1 Kafrak, Net1 TV. Nini na eye Kennedy e Japan dia. Ni nyuma dosun e wo mai mu pa. Party B. Abatoi. Yanto na dom. Yes, ni anum NPP for. Yanim de mutumi ye. Yanim sabato no be na ebro. Na aya kono na edi asomdwe aba. Etimunya ne sama ye yesamo anidie mada. Kena police service, we trust you guys. You did some brand juro. Ama na ye fe aye jojo. Menda so e wo Kennedy e Japan nsem. So 2022 May busumini da etoso May busumini mu 2022 afie atwa mu na Kennedy e Japan e de batu dwa se afi wei NPP flag bearership no akansie no obekobi ampampampa ofrasie afie atwa mu nko a enti Kennedy e Japan e de baye one year and I campaign say obetu frank ama NPP amanyoko no but within 1 year o share nyama wagada any crowd wagada and he said in the campaign kika kona to me say experience of one abuane pa so many billion Nyantokwa. Many women who have the power. So let's keep the peace, no party beef. Want to once say you super promotive. Simple. Before united we stand. Ahenkan Asem. We want on my guarantee, Miss Ram, Papa, my Ahenkan 93.3 FM. Okay, me ko epoye mantemu nsawom adoagiri. Me Kwame Adom. Kwame Adom odi ba ko no abo ama me wache. Faniad. Mo. Me gidi se ensawom adoagiri anopei ewiem ye ku. Oh, anopei die hanumu edda fomboko we be ka fan form ha de perform. Wow. NPP mpenifo ne Electoral Commission yenhye say election start 7 am na awie 2 pm 7 abo ekwakobo no nwotwe wo ma start wo ensewoma duagira na ensewoma duagira himfa eno moto no bambon sam te sen wo ma eba no response ne te sen Yo medase na mamema weti for so akwaba sisi a me no ka say dia nigina ensawom Presby Basic School in Sound Presby Basic School, Honum Anna Abato and Ecoso. Now you see how Baby Pimo in Sound Basic School, Honum Presby School, Honum electoral areas, no, Omache, a baby on Metua, but Omache Mini, Omache Mubako A and a B. Now what I said, coordinators at the two Oma back our one side, and I think so constituency executive so at the two Oma back our one side. Now you see, I mean, say dear, coordinators in the constituency executive, no, Oma to something. A fee and sana or mobile shop will be a young cafe in the here. But only in July, and I easy for so I feel almost to total near my ashes say, or more July, so about the 12. But now you're saying easy for no, hey, you say, Nanka, you know, much can come on me, different about the 12. And then who ask them, what let's say, the CRD or my fire ship and Yamo America, the Padua. Make us say the Padua about the 2 Abana Katankasa, we name your figure. Na so we nyam fa mind ba wo kire se ye mo America ka o mo de be mind anese metwase a enkofo abedilaya wo mo twen so beto mo de bat isi tutu nyama owie pe voting be start o ma say ti bia de ba wo se o mo kire se o mo be di kan to aba no e ye constituency executive coordinator no
omo be di kan ato aba na ansa na other delegates no so aba nti se sia ne de something e wa ha ne de constituency executives ni coordinators no ana isi ade omo di line nti after omo no ana other delegates so e baba abeto aba. Okay na wo sha wo so mu di kan to no omu nim se time near 7 am ana omo wa yinfa ko se bia nkrofo abedi line obi kwa koya de ofro wa besa line twen penifon so beto ansa wo mu nim se time near 7 omo ya we de ba oni se Ghana de we be ka Ghana man time ye be se mre no na so nie na bi betimi atwetwe si ebi ko a o betimi aka se ebia nie ma bi nye ready ba esi ya ne de afina omo kika ka omo tibo minim de omo ye momba afina omo hwehwe niema okay omo hye abato na se nti obi edikan akoka state today nti line e kon kakra nti ebia ntonkuti emra omo de share say this ni de nkiti wono na omo so aba na wi. Okay enti ye be ja wanum se na wakoso duani e de akira mayen na bambon sam no so etesen police for na wa around where fire service for na wa around and soldier for police for wa around papa over entrance for no ma police for be bridge na entrance for na we school ni so ankasa police for abochenku e wo ho no me de me nye sure say obi e baba be mistake e de o mistake ni e so fair ti dia ene na da o baba de woni nya nkopon asem nti had a bambon sem ne de are very tight me nye sure so we be ti about the kwenya tin di prawa. Okay all right ina hono mo wanya nipa dodo so mo to aba e won sam madu agiri no ana me kan say ye ni isi no ye bisa isi no ana say isi pay for ni bi no ana what say ye mo mre kakra na say ni ma ya for me ye mo mre kakra mo de number ne be mai na say so ye udi eni no so so amaye. Okay Kwame Adom ye dase pa ne ntuho a odi amayen kosofo ni di akiri ye be san ba ho mo nyamensha Kwame Adom ewo nsanwoma do agiri abato ampeso aso na ye ne kodi nkomoyi nti adwen o se hono mama start okay almost start first vote nipa ko cast ne de first Dika ntia no eye no 741 okay 741 na se nsanwoma do agiri almost start otrema ebia ba be salai na so mo twen se empinfo beba abeto wo mo de ansa na wo mo so enya kwan ato okay enu yensa wo ma do agiri de no I think say ye free ase abane de Ghana hihye mu no on say ya anopa no so be pepe na ye free ase na bibia eye de ekoso enti no I think say ye free ase ne de na just ye kaja agum say abre obi ni yam hwim ti de obeya na waye no ye besia nso na ye ba besie no sure enti no yanda nyankopon ase de dikan se bibibia nso etime afiri ase so fa ye hwese ye enklebianum so no betimi nso enya wonom a wonom wo ground so ne ye no mo nso ahu se de ase bi eko ne se nyankopon so se abato ne nye dwo enya somdwe sure on se focus no ye de no yo ye diem ye hwa prema ntemu no ase ho na afi no especially enklebianum no ntino ye gidi ese ye free ase no bibia be koso nti wo de ma ye hwe na ye nhwe grounds no ohun na afi bre ni bam kakra ya shase ye di nkomo kakra sure ntino ye gusu connect ye reporters na ne no modin sa wo so from different constituencies na ya hwe said ye grounds etintina mema history about Kennedy Japan sense ballot paper na so ono ene Dika ntimi ya one by one ya net 2 TV ne dia wa parliament 23 years now Our parliament 23 years. Emma Adisha was in Central. Ena Ghana. Ena fi Kennedy Japan. Eye Christoni na waware awo ma aduonu mienu 22. Ena Kennedy Japan ewo. Ebisa. Ballot paper na so nipa otoso number 2 and otoso mienu eye the vice president Dr. Mahmoud Baumia ya wo Dr. Baumia
7th October 1963. Dr. Baumia was 60 years. 60 years. Canada Japan 3 years. 7th October 1963. Yawono Tamale. Dr. Baumia papa din ade Alhaji Mumuni Baumia. Ne mami su din ade Hajia Mariama Baumia. Dr. Baumia is economist. Or a former central banker. He is the 5th Vice President of Ghana in the 4th Ghanaian Republic. Of the Vice President, 7th January 2017. Na Dr. Baumia is a Deputy Governor, Emma Bank of Ghana. Kosi say, woman nominating say, I'm a year Vice President. Dr. Baumia papa Alhaji Mumuni Baumia na oye teacher ni treasure ni na osanso ye lawyer mlanim ni e na osanso ayamanyo ni politician Mamprugu Royal and Chief Emma Kariga traditional area. Dr. Baumia papa Alhaji Mumuni Baumia Ekonin Krechi September bosumenimu 2002. Ne papa koya chepa. Na suya yenye. Na Dr. Baumia papa a founding member. Emma Northern People's Party. Oni Chief SD Dombo. Chief Abiefa Kabo. Jakubu Tali Polona N.J.A. Berima. Okay, meko okre enunso ewo Eastern Region okre constituency nyanko abronoma akra wadaroma no potimenka memwache me jidi se empombo kodia no pe wanya bibika kakwa no de cause yan fa ye fumpan sha benti na mebisa no mo medase anu se de oba nyame adum ewiem ate kama ewiem da opa na okra ewiem te sen e na wo call ground so enfa na mo to aba no bambon sam te sen wo ma start ato ana ebi delay mu ma ye nkyeremu yo mina yema atiefo ina kwa ba enfa mba fide ke faithful na emprempre ala de mabetemu ewo okre abato mpeso so wa pie mantemu na ubetemu ewo ha ejabo edanya bedu na mi betemu ewo ha no nya mi de mani hunu mu fedi bia no ededa na kwemu eba na homba bonso a apos fonso egusu ebo adwuma yi papa na ubehwe esania ende apos fono o ba na ye check on ende ye scan ti division ho a na ye kire se o ade we ehun ti so yi efafi no ho na ubetemu enso ha DC edema okay abato mpeso so Kenneth ono so ewo ha wo fe de nyabre na ebinom ehihye de bi na ebinom kasa na ende take away nyina ne nemu na yema ebinom se omundidi no mkoto aba na mfama obi a obetinya aboema MP Tamanyo ko no so etinya kwanim na ese de na ba ko ena na nka oye aswoden na ye chomo se mo bia emfa phone emfa nhye be bia ye to aba no baba ko ye na agen se anka oye de o the phone ye de ekwa kwura mu ho ena post on ka se de bi ye de mraba se de bi obia ba be to aba na on phone phone emfa to de bi anso na wetimi abeto aba na se de obetie mu ewa okre constituency area bibia de na kwaminia. Okay, and said ye put baby omoto no closed area na say open place. Oh, okay, open place, Methodist Primary and Church School. Ho ena omoto abana and the police station. Eduko police station no ena edition him. Okay. Na wanya nipa dodo wo so omoto aba ewo okre constituency ne. Ohwe nipa ese omoto aba no 510 and I say almost me at Wabano.
na prepare ala de o share grounds anazo o share baby omoto abane dia epina na bepiem ewa ha ebi edika akoto omo de na afe na ebi no so impeinfo ene omo kasa wo kukuamu a omo so ombetimi akoto omo de. Okay. Wow. Enti ena yadu besi anum se na yama obre na wanantenante ho atietie de ekone de ba na member of parliament this now so grounds na ni abre wato ne de watone de wadi kan ko tone de eno Kenneth Ado ono ena ye DC de ma and the okay constituency watone de na zeno ye chense ona boda nkwaku boche ono ba she betani e de ma adehye omwo okay constituency no so atini abetone de. Okay ena ma yenja wo na kosoafo ani di achenchi ebesa ba onchen. Okay minia let us pa mo wei eye nyako abro ma ono ewo okre ewo poema ntama ya okre abeto ampeso aso ene yeko ene ne kodi enkomo yi ene yeko ni ne kodi enkomo yi meko achim sadro abeto ampeso aso obrempon opoku ware opoku machi boko de kwaku me ho de se obabo ne mpa no me so me ho de nti se on se Yesu Kristo ba no tama o kenkan se mpa kire adehye amanfo no pabona na ehye no me ho de nti se san pabona ante da mo na ena sadro enfa na delegate no ya hwa no so mu na nkoto wo maba ewiem tisen sadro tisen premprem yedi kan ma misanchi Ahenkan 93.3 TF a anopa obi ade ne kasa fidi ato a otie no nse ne ene se eyeda ye sonkon ade ma MPP amanyuko no ene eno mukoyi obi obedi o manim 2024 elections a ebetodwa no nti me no kasa ni pan 9 ana April na ba atin suedu constituency na obi onim atin suedu bia no Methodist Park bebia aspect no no na se Methodist school ne ho no ho ene nei na yese aberwa ipuma kwama ho ena MPP amanuko a amwo atin suedu amoto aba no aha ene ne me no kasa amato santen a amoba beto na kwagu oba atin suedu ameno kasa de ebiane unity kakra na atom kakra ebiane unity kakra na atom kakra weda ne de yebeka ne se kwaku kama ewiuma se kama na kwaku obepie mu atin suedu ameno kasa enipa bako sa enan na omunya agent se yentom so aba no obia de ni agent aba na yese so far obia yente atenkambo ne bia ebepie mu a be 635 ne eba ye no na yese mpanifo a amudi na yese party nani mo mbe election so no bia amatimi aba amahyehyɛ mo niam kama na oba atin suedu a deciding officer olidi na yese na ya to aba no ono na ebebo baba no ono a so na obekan aba no owi a ono a so na be bibia no eye Ofoli Daniel Atta ono NHS presiding officer ono NHS LED elections a etodwa e watin suedu constituency no na kwa komino ka se oba ha enipa eto aba no eye 294 NHS eye nipa dodo a omoto aba e watin suedu constituency enipa 294 eno omoto aba kwa ku asat now a me no ka se ofre me no na enipa 18 ena etina to omaba enipa 18 eno meto omaba enipa 294 ene to aba ha enipa 18 ene etimi ato aba na me no ka sei bibia enso eda boko e wa chim so edu ha yese enya secretary abato no aha kwa ku me no ka sei de MP aba se honorable Ose Kennedy afena MP attach down a ono so ebehwe no ato na ba no nti me no ka sei MP we form a ono so abedi line so we kwa ku ba me no ka sei line de ewa
nti say MP ebia na mpanifo na be say bi MP ntoni ntam na onko dia but me no ka say MP attach it down oh no so bet as at now DC dia o medu ha na mum MP attach it down oh no so abegi line so obehwe no so etimi akoto number enti nipa 294 na ye hwe so na ye say omo hwe say ombeto maba na ye nipa 294 ene ye hwe say ne ombeto maba asat na me no ka say nipa 19 ene etimi ato aba na me no ka say akwaku line de ewa obi atimi aba me ka say nipa abegu ha ne de na ye say delegate ne akwaku mu ne etimi aba ye hwe say acha bia ba nu minu senya MPP fo no mra ma hye no no ne de yetimi ato aba na wie na ye say kwaku yetimi akenkan di kwaku so far so good ne de oba achim so adura bibia da boko ye nti basa ba se bia obi anfa he bia ma ye ena me no ka se na kwaku ade an se na ye say wuti delegate ni se mo kan dia yenti mi kan wa ha e mi pam no na ye say ofre mi na he bobo na ye say ma kan se ma delegate ni ba na na mi ti bi su tu for so achim so adura na mi pam no kwaku me kan ni ade a che we di ma we di ama we ni ya ne no ma ese no a course wa ha me no ka say dey wuti delegate na ni ma omani ma ye fere ze kwaku ene ma de timi akoso yi panti anhwe se no mi no bo ne ye bobo na papa e fere no ye Ofoli Daniel aka e bobo a enipa for ye papa Canada Japan ye papa Dr. Baumia afi Francis Adenimo eni we say afi Yakutu wan ene betimi awini e wachim so do constituency kwaku ha de oba bibia boko nipa 294 asas na nipa 20 na aso aba. Okay. Ene se ugusu report na si 18 na se ubewie nso 2 ato aka ho ama be 20. Wow. Ena e hono mo 10 up na e kama pa. Oh, kwaku ni pa ni dia line up no kwaku e wa pa. So wonim achim we say achim so do matter dispatcher e kire ho no. Unse be bi enuanu no kwaku line na sa so tin je kwaku enye line ketwa. Ha de kwaku metima ka say acha ba be du ba ko die 11 die. Okay, now post 4 grounds. Post 4 grounds there. Yes, I police 4 grounds pa. Me hu ye kra be 1 2 3 4 5 0 kwa ku hu ha. Obokuye dase kosufu ani de akire man yen. MP nsu kotono de na no am ye hu. MP dia ke se ye be MP. Okay, kwa ku yes, kwa ku dem pa cho police for 17. Kwa ku de fa cheme. Okay. And say the all kind here the new one who but afin when you figure no problem. Wow, 17 police officers. Yeah, that's it. Yo. Delegate 294 and I expect some better aba e wo Achimsodro constituency enne said your prempon opoku wardi 2 dwano asat now nipa 20 and ato aba police officers 17 on ground every yanara okransu nipa ato aba nne e 510 na so de omodo so pa oh baby ya every yanaro miraye baby ya every yanara oh my baby ya every yanaro na me share history about Dr. Alhaji Mahmoud Baumia and his family na me wie ni papa wonsem Dr. Baumia mami aka baby Hajia Mariama Baumia Yawono 15th September 1939 15th September 1939 Emi yawo Dr. Baumia mami Hajia Mariama Baumia Okwa womukroma ye feno mami anobi ade frɛ no Onya mfinhyi aduonu baako aduwɔtwe baako 81 years ɛna ofrim
na wra wosam yi esi September bosome ne da etoso dumiensa eye dwada ena Dr. Mawabiama me efrim 2021 ena ofrim ti ade chi 14th September ena womo kosie no kama ewo wale ewo northern region yanara every Dr. Mawabiama me was the first northern female student onya admission Wesley Girls High School, Cape Coast. Dr. Baumia ne mame ma enum no ono na toso mienu ye obe ya efi yanara o my be ya na ne papa ma de ono na toso du mienu du mienu womo eye du nwotwe ndo so pa ne mom ne mame ma de ono na toso mienu So that's a little bit about Dr. Alhaji Mahmoud Baumia, the Vice President of the land Ghana. Operator betu Frankama NPP amanyokono. And then Dr. Baumia betumi afana. Canada Japan NFana. Dr. Ousu Free Akoto di nkunim sedi orkan no. Ana Francis Adenimo. Okay, menko Achim Odan constituency enumu na ye radio iwo oboba ofori amanfo akodu grounds obo akodu grounds de champion madu da kra na odan mo to himfa okay ma achifu nyina Achim o makwaba emfa emra Achim Odan babia me gina sisi ye Methodist GHS obeka ya say school ya why hu adwuma ya no echi ho ye se ba di free man school bi so ho so be kai here yes Eben conference center yes piti mu wa na pay media no ekoso okay also dem from abefo mo kama pa na minim se won saka nipa dodo a wo so mo to aba delegate no ai wo so mo to aba wa Achim Odan enna minim se wanya nka de tudwa okay kushima me na sibi na yesan ma etifo akwaba mfamra Achim Odan Methodist GHS hanomo ena oba Achim Odan constituency na anopai wo so abato no e koso den na said ye nyina nim se abato mu no ye empanimfo ennan Yura Kennedy ohene Japan Dr. Mahamadou Baumia ena Dr. Efriye Owusu Akoto Francis Adainimo empanimfo ennan ena ene etu ahene ni esi ahene fo MPP mu ekwa akoto ne so entonto na nia obedin konimu no waba bitu franka bia ma wo mo ne senti ene yebo anaiba bi pie mu Achim Odan bia ya ene wo to wo mo aba no ye ne opani a ono no ye in charge o wa ha no mo eye owura Kofi Ananunu ono ye returning officer wa ha ye na bonkomo amu a church ne ma bibiri no a enipa omo to aba wa ha no mo ene odoni frɛ wo mo registered voters omo ye 494
any nipa to aba ewo Atimodan Methodist GHS aha enomo na at the time one me ne ko kasa ye na me bisa ne nsem no na enipa aba to aba no 27 enipa aba to aba that time no me 27 but as I speak me who say still I bi no mo guso a omo eba 11 aha ne de omo san light tin say bia we 2 year no we ko ewo mu ana ba ko aba no abeto ne de o 2 year no ko aha no mo asumdie a me hu bi da aposifo enso so ewo ha aposifo bo ban power ha no mo a maybe bopin penfo me bisa wo mo aposifo do a ne ye de wo mo aba Atimodan center ha no opania ono na udi police dom ni nyina ni mo yen mansini mu ha no mo chief inspector Daniel Kwabena Amuako ono di mu nyina ni mu a oresa asumdie ebiti koso ewo abatu yi ba bia ye wo sisi yi o kyerɛ ne mrantie ne mabawa watu agu so sɛ no mmra mehwɛ asumdie ebetimi akoso Atimodan ha no aduanan enum 45 aduanan enum 45 ɛmo ɛna ɛne yɔmo hwɛ sɛ asumdie ebetimi akoso ɛwɔ ha but ɛnyɛ police nko na mahunu wɔn as I speak mahunu fire service for ɛnso so ɛwɔ ha no mo a wɔn so so twɛn ɛhwɛ sɛ bibia betimi akoso kama pa eti bɛma wo bisa mi ana sɛ saa pɛpɛpɛ na ti asumdie wɔ ha uduru ha no mo akasa kra wo bɛpɛ sɛ ɔbɛsɛkɛtɛ kra da na wahwɛ de ɛkɔ so wɔ ha no mo ɛna hɔ no ma bɔkɔ paa bɔkɔ so yɛ busunya ntɔkwa busunya ntɔkwa nso deɛ sɛ bimpani sɛ te sɛ ayi mpɔnkye tɔkwa no obi kɔ so ano de aba fom bɔkɔ na sɛ ɔdan abatɔ no kɔten te sɛ deɛ ɔde nkruma amene ntroma kɔyɔ asumdie wɔ ha no mo a na so far wahu mensin cratch wɔ hɔ wahu mrahye bedwani wɔ hɔ ama bɛtɔ mo deɛ ɛno na me kwampo ka me kan sisi ni guso kasi ya mahuru sɛ ye maami MC ne car no ene ye twi ho hyɛm wo wure mu sisi ya di me hwɛ sɛ binya no na yagye a word or two de free ne hɔ no mo a ye maami MC mama take wadu ha sisi ya sɛ watitia tu kama pa nya sɛ tetwa nti me hwɛ sɛ me ne ye maami bɛ kasa sisi ya me hwɛ sɛ ne we de mama mesrɛw na me pam so be ba sisi ya edi kusi ya kasi ya ne maame ebebo enkomo o ha o tiatia mpanimfo obeto wo mu se ne amamre ne tie no nti no we wi pe ye ne no ebebo enkomo na ya hwe dia esi ekoso ha no mama pa so me mama che yeah abu moko die na me agumo ye de radia sisi ya na ye hu se wati fomo a won so ba beto waba MPP fo mai ti Uganda fo nyina ti o e na wo ka che no no be yo na nyame ase the energy so aye nyame pe se bra se ye se be to aba ye de ayi ni a obedi yanim eba nana adodan kwa kufu ado Ghana mampani e de n'adwuma yo beba wieye energy ni e party ni hihye ye nyame so abie kwan aman wo ba timo da ase hu se wie mu nyina ate kama awie ebo kakra na me ka kire Fatima ene Ghana ma Ghana fo nyina ne se abato onye ntokwa abato eye adwenkire o ma ye fa abotire woni woto wa ba wia na wokọ ene me mene se bi ho yie ni mu ni ade programs ahoro wo ho enye enhye tetenkire gina ha pese wo sha abambofo wo ha enti woni kwade wo pa awremfo na wokọkọ bibia ene ne ndie patapa pie to se de ye nana no ka no ese de de emra ene woro na se ya bigidi se de Atimodan ha aye di mra ne se ye so no ta na ba bia nso so ebeye ye frase no nso acha no mienu na ye wie a mpanimfo no a wo mo te ho no abehwe na ne se ekọ atimi akoduru ho no mo asomdue mu ti dia ye ka ne se o ma ye fo odo abotre o man no ye ni baabi akọ ye man no ani nyame che ye ne dia o de ma ye ani ye fo odo enso ye ma anya asomdue kpọ okay ye nim se eye 2 na mo bepon e bisa e mo ye 494 o he se di nipa na ba no abato ne koso no a 2 ne mo no o betimi awie pepepe 2 ne mmompo me de me gidi se mmompo. It's a police station via no nipa 5 na electoral area no so coordinator no e ka ho no enti sie nyina ba because they said o mu si ba no no
ani gye ho yɛ sɛ yɛbɛfu mu asɛ a ɛbɛyɛ hee nanso so sɛ wɔn ba wɔn anyim wɔn am sɛ executive no ɛboa mo ho a yɛbɔ a na wɔn nyinaa asɔ fight na wɔn ato na wɔn kɔ ɛnyɛ ɛyɛ okay yeah that's right tinti see sɛnea ɛteɛ no yɛ maame mce a ɔwɔ yɛn bɛnsim ha no mo na yɛn no ɛbɔ nkɔmɔ a at the time when I'm in ɛkasa no na ɔmo mma sɛ ebi ɔmo ba bɔ so aba the sunlight we ba no ɔbɛto ne dia no kɔ but sisi yɛ amene wɔkasa yi no bɛhu sɛ asɛ light bi ahyɛ ase a ɛfɔn me ɛwɔ ha no mo nkakra ne wɔgyidie sɛ deɛ maame kan yɛ no by 2 ne deɛ sɛdeɛ abatoɔ no bɛkɔ no ne wɔgyidie sɛ ebi kɔmpa na 2 na mmɔ na ɔmo awie but yɛ mmara a ɔmo ahyehyɛ nti no ebi ɔmo bɛpɛ sɛ 2 ne mmɔ no ansa na bibi wɔ hɔ no ɔmo bɛpɛ sɛ ɔmo bɛyɛ eti sɛ bibi foforɔ wɔ hɔ no mo abɛtumi ebisa me hwii ne hɔ nso deɛ a yɛgu so a yɛ monitor deɛ ɛkɔ so wɔ ha no mo ne yɛbɛsi bia ne yɛbɛma atiefoɔ nso aso ate okay obo ye dance na se Achimodan constituency nipa bɛyɛ 30 ɛna ato aba ne mprempren na aka bɛyɛ 494 yegu me finding out ne de na 27 but me no kasa tisi yɛ bɛboro saa okay nti na se yɛn sɛ rofi aka nipa bɛyɛ 464 ɛwɔ so mo to aba no na wo ma wie okay that's why it's 27 ne dia but by now the bɛboro saa ampa ya na ahye so na one thing am we no ha sisi ya ne sɛ ɔmo kura gadget bi a wo sɛ ɔmo ayi na ɔmo de buy na ɔmo guidelines ɔmo de buy no ɔmo tro wo mu sɛ obi amfa mobile phone ɛnhyɛ ne ho mfa ma enti mahu sɛ police phone kura gadget a wɔde hwehwɛ free wo soro ɛrekusi wo na sɛ bibi wo mu a ɛnwɔ sɛ wode ɛka wo ho ɛkɔkɔto aba no a na mahu sɛ mpanimfo bi nso wɔ ha no mu a ɔmbɛgye wo phone no atwerɛ biribi ɛde abɔ so nti wotu wia no abɛgye wo phone na wokɔɔ baabi saa pɛpɛpɛ na ɛkɔ so ɛwɔ ha no mu a nyame anom nokura ni asomdwe wɔ ha paa wow yate yɛda ase paa nti no kɔsofoɔ ne di akyirɛ ma yɛbɛsan aba ɔna so abɛdin sa wo so mo yo ɔboɔba ofori amanfo ɛto nkra ifiri akyem ɔdan bɛto ampɛso aso kyerɛ sɛ nipa delegate wɔ so mo to aba wɔ akyem ɔdan abɛto ampɛso aso nnɛ no ɛyɛ ahanan aduokron 9 494 ɛna wɔ so mo to aba na sɛ ɔne yɛ kase yɛ ne nipa bɛyɛ 30 ɛna ato wɔ mo deɛ ti yegusu hwɛ ne mu sɛ wɔ mu wie no na anan nkodu tama ɛwɔ sɛ ɔmo di wie no na afi bibia ayɛ kama woni bibia kana yetraudo asubia yeye omiensenyo Asem, enyen tokwasem, party asemi, enyamanso. Party moon tokwa, amo mai bisu adishie, ako yankwa ubi cross. Party moon tokwa, amo di baba, ako baby basa. Na mai aye bejania kotogo ana baby oh the I be coast Burkina Faso na say Ghana yetraudo na subia ye comienza Kabina mika biama mwe Eya genchira Eti sabato bedusa Fago propotie kasana ya sikai Marina hanima Panini mofro enti na yɛhwɛ candidate no wɔn ɛwonsɛm kakra mawie owura Kennedy Japan awie Dr. Baumia nipa otoso miensa wɔ krataa no so ɛyɛ Dr. Owusafiri Yakoto yɛwɔ no 19th October 1949 19th October 1949 Dr. Owusafiri Yakoto anya 74 years
party be. Oh yeah, agricultural economist. Esanso a politician. Dr. Ousuafi Yakoto, a former member of parliament. Kwada so constituency. 2009 kosi 2017. Ejiwuli. Dona Jinini. Okay, me call suhum abeto ampeso aso. Teacher Kojo, wadaruma anopo timi kan yi a me mo watching. Mo. Suhum sao. Ewiem te san wo suhum. Bambon sam te san wakodu ba bi a e wo se delegate no ebeto aba no. Enfa no moto no ene e wo suhum constituency. Uba suhum constituency dia bibia eda from Boko ane anopeya me no kasi. About no e koso e wo suhum secondary technical school school. Suhum secondary technical school school eho and about no koso ene anopa we na uba dia to be frankly speaking with you, security tight ha pa ura main entrance before we school no man kasa no main entrance no opposed to fair wo ma 15 policemen 50 hello bado tieni Pachomiti opa 15 policemen and ewo entrance one uba insider police for ewo inside the seminar kase makuma 20 any police for almost 3 pieces in quantum police for the debbie where your police for almost here almost share police for come with well dressed meat security tight the also air force come what to say the be air force na wetin maka obi air force obi air comportu no come na ubaha and nanopedia total number of delegates about to about 812 delegates 812 delegates. 812 delegates. Wow. And I ever two about now 812 no. There were one MP. One MP of Buafo could do Asante. Ono MP ewa ha. And one MP mame Margaret Dakun Dakwa. Ono MP ewa ha. Osa be munso a ye wo coordinators ever two about and 27 coordinators. 27 coordinators. Okay. And I got two abano and constituency officers. Makuma 16 constituency officers. Makuma 16 constituency officers. And I got two about and I was home constituency. Over polling station executives almost 767 polling station executives. Na say omune do so pan wo mu. Omune do so pam no mu esi ahine tu ahine for no. Omune do so pa. After so ube mu so a there were 29 electoral areas o so constituency. 29 electoral areas. That electoral areas no enu mu na ye ward coordinators ni ade no ewo no. And after so ye 158 polling station executives. 158 polling stations. 158 polling stations. Don't go for na ukabomwa. Ukona 812 delegates on to aba ene osum constituency. Okay. Okay. O shese na amount for ADQ mu eto aba na efefa. Unsi se obi obi sika se bia sika na ko to ma wages e bi. Unsi se obi a e aspirant bia tare na bo unsi bi di NDP frank ati chiri liti. Ya bo unsi bi di NDP frank ati chiri nensa obi se NDP chair obi in fact EFL. Yes, you need it. I got to say the last person ever casting the vote to me. I sent you for your hand, my energy. Never go over piano. Yeah, fan community for an Ewusum constituency. NPP 4 year and she say yes, Rabi say. Abano mokwa kwato nyadia wombema obia de mobile phone akọ center hono na eno no wo mo check de o hwe suhuma wo mo check. To be frankly speaking with you, and you Juma Ewusum constituency, I mean, look at the Kurano. Suhum constituency youth organizer, I have an Abanga, or Lona boy, I some remember. Phone Qatarnason Odiki or Yako. Phone Etarnason Odiki or Yako. In the Sum. And so Sapatina Shamina say, Obia Fafun Enco Center, na post for no man check. Cause unim, Tita could own him, Bibi. Said the making Oba Timo Dan, your report of Boba Mayatias, yes, say.
yes ɛyin fa krampo ne kɔ ya wo mu cheki menko yes achimodan odan ansa na be kono police for the machine be check fitu so abesu nase awe say mobile phone e hye ho anomaje oba no abeje wade ti I wonder so see obi kura kuta phone tan na so oye kokɔ akoto naba me say suba suma manfo the line e WhatsApp amanfo e wo Facebook amo Facebook enye say wo si mimi say and this woman is Amaran and so I'm here to see the election directorate. Now me no matter to come be some say yenya NGS and omonfa mobile phones around that then aba because some of the venues na mobile phones and yejuma na had then on mobile phones na there am for year course na there even last only for people man of phone tar na so oyeko na okay teacher kojo mami mbisa we suhum ba bi omonto aba no close place and say open place open place and classroom there open place assembly ground open place ka na moto abana one man to canopy makwa ko miensa e wa hanuma omodo electric ni wa okay well empenfo ne sabi wo munim de mobile phone om de call center wa problem e betumi de aba enu nti no mo hyemra se mo obi anfa nko na nipa nan obi anso age atumti ye be so be find out every easy nchen every one mama yen de nti ebi mo de phone call centers akoto wo maba no na wama yahu die nti a wo mo yesan no wadaroma okay teacher kojo ye dase papa oton kramayen efri suhum abeto ampeso aso ewo epoye mantemu o chese nipa wo so moto aba ewo suhum ene delegate no 812 ena wo so moto aba ewo suhum abeto ampeso aso Enyanto kwasem Duka Namo doctor also free yakoto nsam so ne papa at the bafo osei akoto. He was a founder and leader of National Liberation Movement NLM. na ahindie kakra bon no na papa na ahindie kakra bon no Owura free yakoto aware owo ma 7 na oye Romani Owura free yakoto Romani Serenio Agora Rwanda Kenya Okumofra Kikadisa Okumofra Wanibibia Kana Yetraodo Nasubia So that's about Dr. Osofri Yakoto. Yakoshe na brabo eni na bushemu nsem kakra. Nipo twato ewo ballot paper ne so eyo Owura Francis Adenimo. Yewo no March 23rd March 1965. When you're 58 years. Etuhwe nipa nan ya. Owura Adenimo ene so wom. Na aba Dr. Baumia 60 years. Na aba Owura Kennedy Japan 63 years. Na aba Owura Afriye Akoto 74 years. Onu na anyi wo. Owura Adenimo Kristoni waware ewo mamiensa. Ofri Mampong Ninampong ewo Ashanti region Asante Mantemo Owura Francis Adenimo Eco School kakra ewo Kwame Nkrumah University of Science and Technology owie no onya Bachelor of Science degree in Civil Engineering ewo 1993 Enuachi Oko Ghana Institute of Management and Public Administration.
So mind you betting kunima akone nima nature kabom so nyeno warriors senkabom so baye juma achise yehunu se party A party B yenyina ya kana mpo abatuwe emtulo domu na sonja yenye mama yeseno any penny mudicho ebi any betuma ebi rock o mom when Gana jiwuli Gana dimini any bello na kwawe any bello na kwawe ni bello na kwawe Gana di Ora Francis Adenimo Oye development planner by profession Sanso a civil engineer Francis Adenimo Eka NPP amanyoko no ho 2012 okopre senko betu obe mrahebudani ama mampon abeto ampeso aso na odinkunimu nso Francis Adenimo that's a little bit Mabawa, Mummy Masuna Mutia power. So man you be yen tokwa. Mini women you have the power. So let's keep the peace, no party. Want to watch ya you super promote. Divine united we stand. God bless me want on my guarantee Miss Remo Papa Chacha. I asungira fata timunya tokwana munya fata for my inchuma. Yakuya. Ahenkan 93.3 FM. About 20 Urusaya Diana Jenny you train number Seka Jeva Shayamba Intimu Mayanda Yenyi baby arako Yeza nyigana Iti wama yam fodo Asumidi entu wabeya Neke yamine gwagwenone Keje na motu wuja bomolo Keo nyemi kweni ngasayo Oye nyuka masi Oye Nigeria Wabekle na jamasane batowo Yekwana wako wahe Semo hunka hawose Inti ya Kenya Zimbabwe Sudan Africa Ahenkan Asem Mofra Wonimbidia Binsa Twitwa nipansa twitwa about 20 na fie gidi senya de besi ewo Ghana ne ewo abato a ekoso NPP amanyoko die mu Mesaka obofo Gable enso obofo machi Yeah, mpacho afumo. Boko mpacho ene abato no utisimu die. Yamiado mbetumi atie simu pa. Enti uwa yemfa isi a. Isi amekase me wofuase ayirebi konso ede akemanta isi. Ofuasa yirebi abeto ampeso aso ehemfa na abato no ekoso. Yo sambre abato no ekoso ewo atimo ofuase social center eho na abato no ekoso. Okay, ofuase social center. Na wenya nipa dodo a woso mbeto aba no. Mpacho
so see I make say mra na enyama ba community action ye twenya akwanya ewuro ye nimpenifo ayuto see ma yan say le parudo a enne omo to aba na omo bro ahanson eye 720 so fan ye gusu a ye confirmation. Okay yate ana kosi se obenya right figure no ye de betwentwen so answer na ohwe grounds to say NPP for yan hihye se mo obi afafon rural center ana he no mo enkoto aba enu ntino se no mo check no ko ba bia post for the machine check ofon side de bi so sign na che ho you mean ya se na hihye titi en ba bia no wana bibia asesa so be pimo ha no ma bibia da na kwan mu aje se empenifo ama pambofo nyina egna gate na no se ne o kan yikita machine ansa na obewure mu no ye de fa ho ye se bibi e che ho ansa na se phone e che ho se wutimi yipie se kwan sibile obotuma se tete bibia e betimi achi ade e che ho bia de o se ta na mani nyina etumi epie fi ho ansa na wutimi ewure mu ya me enum nukure ne se ne aye yisifo na pia hye ne ma ho no ana to mo de ne ma egu apon so no senior party for my assistant so much bibia de ama aye yisifo so mo na ehwe se apart from bibia betimi akotuma na kama na so be pima dia almost aye table ni mienu na mo de container na ba ko esi anti so mo ni pedu edi kan bo we mu a we enumo to na enumo so to na yesa ama dwumeje no atumi aya ha se na me kan de wan hwe aye nti bia no betu en dom no so de ya menu ko no mo tumi aba papa je se obia akuma poso aden se ne o betumi yi okandini o beti edi o manim ama dwumeje no atumi akoto fefe. Okay ye dance papa na se ho wom de mmra eye adwuma ya da sokosofo ani die che na kosi so benya right figure no your reporters Brani de omo de bibia ye bia tama me kata hira ye atimasa DC ye honorable Paul Asamoah tama me kata wetumi ababa to na be wi o chiechi anu nkofo a odini ani echimatan akona se ne mpenfo ye ne se sa wo bana so be to aba wi pe na wetumi apie akwa abontin se wontuna edem ana se center wono mu enhwe bibia kwapun sama akonya baba se ye ba abakan aba no ansa no se mama kwan no wure mu a no wetumi enten ne ye kwazu wura inside wan kata dia omo to ne electoral mpenfo na ehwe about what no omo family no asambe omo na omo hwe se bibia bo kan bambofo ekre wo edem nkan nyina wo akiri a omo hwe se bibia ekose kama. Okay na MP so abeto ne de mba de MP nyambe duye. Okay yate na akosofo ani di akiri sambra me kaze aye NPP secretary aye honorable awa sambra ono so abedu me chance betimi ahwehwe nkomo ba ku mienu bia ma yene nkasa yo honorable radio adawma Ahenkan FM officer ye no hwehwe nkomo honorable awa good morning. Edikan ma yembo mabaso sanse ye report na ma yate ase se de NPP party no yenim party kro ne ban a wo Ghana no sei mubu mu ho pa na mo ye nhyehyɛ ma mu na mo te ase se abana mo kɔto no bi anfa mobile phone enko center ho enu ntia report nso ma yate ase se ampa ofansa yerebi ansa na obewuram so kɔto no post for machine a ye de hwehwɛ ho ase bibi hwɛ ho a ne yeyi no krasa police for the machines are bar. Answer na be ram ne be check ho after say ukura weapon bi a mobile phone ade ye quaint even tapo akra me anka say me wuram no omo check bi answer na me nya kwan ade ewuram. Okay nti ha de police for the mra ne ye aduma. Wow enti wo akoto abawi ma so me nya ntoy. Okay na ene ofansa yire bi delegate time na omo hwe no mu so mbeto aba ho no mu ne and they are sharing delegate 557 and they are sharing with me at two abanity. Okay, 557. 557. Okay, yeah. 557. All right. Ya dase papa panti ya gusu ya ni dia kire se minim uwa futo bi dima delegate no uwa futo bi dima NPP ma no obi o support ni bia de o support ni bia nkoye kakayo kakami bia na nkofa watimu akami bia emma wo bibi edema wa party ma yo minu ya meda se ya party ma no efi beye na ohwini ya tu on fupi se abane ya koto akoye se ya to general election no na wako polling station ukwa udi line mu pepepe nia electoral commission anase security phone beka say ye no wa ye no sa pepepe enti no ye mpese bata ye bia ye den ebesi ha ofasa rebi senia ya comport ye ho fi mre tintin mu no sa na ha nso so ye den ekoso enti enen so ohwa
me ame ba me hwe no bi e koso wano a nkofo di lem a omo to aba no pepepe enti no empire ne yebo se enu se yempon no na e de asomdua ye den aba nti ubisa me a menua ta na te afutu de ye tuonfo na menim se abanbofo so wa ha ye police commander nkasa ojina na nan so e wa ha ana fire force so e wa ha nti no bibia boni bia nye den enyansi na boni bia so ensi bisa na ete wa ha pepepe. Okay, awa ye da sia no pay ene kasa ho a woni yenya anopa yi. Yo. Mo nyame nhyira o. Obofo. Eja majeso. Mo yate ya da sinti kosofu ani di akire ma yen. Why? Mate. Ye be sibia ne ba mo waso ate. Mo. Obofo Gable eto nkrama ye free ofo asayire bi abeto a impesoa so ene delegate wo so moto aba e wo ofo asayire bi 557 ena mo hwani mu so mbeto aba e wo ofo asayire bi said the NPP party no ehye emrama mu na ate ase no obi anfa mobile phone ko no ofo asayire bi wo mo kire say asena bewuram no ye wo mfidi a posifo de be hwehwe ho bibi hwe ho bi a wo beyi okoba no aba beje wade Asem enyen tokwasem party asem enyamanso party mun tokwa amo mai bisu adishie akoyanku a bi cross party mun tokwa amo ni baba akoda baby basa na mai Ahenkan Asem bejanya kotogo ana baby oh the Adikos Burkina Faso na say Ghana get proud of Kennedy Japan Abraham Gusu ye campaign no ni key promises a odibi tutu dwa no ebi enie ose obabua ama economy na atoba ha no asan asori agina enu ne botai kese ba ko pa ne bohye ba ko odinam no a massive industrialization drive and tourism industrialization obepejam afin so nsrahwe bia ye no so obepejam and also one key promise na ordinam afin so say unemployment obe tackle sa problem ne pa Kennedy Japan campaign no san ka say discipline and also obema na bagana ebe umpe obey discipline by force discipline integrity ni kredie etunwache e wo Ghana fo mu nto se san ne ma miansa we obema na didi Ghana fo mu pa eni be ni modicho ebi eni betuma ebi rock omo mwen 6 month amnesty to corrupt officials Dona dimini eni belo na kwawe and so that Canada Japan na e kan campaign messages ho Dr. Baumia so eye campaign no the key promises no ebinie o say one constituency 10 appointment policy na say constituency ba ku bia no mubenya appointment 10 Asem can say one constituency, one welfare office. Abaton peso ba ku bia so, mubenya welfare office. Ba ko. Afi Asem can say abakosemu NPP aba amanyoko no. Ye to ba bia voter region, wo mo brepa. Na Dr. Baumia so no ba. Ni message baako ne bosha baako a ordinam ne say obetwe abatododo ama NPP e wo voter region afi obesan twe abatododo na ama NPP e fi zongo communities we eye key promises bia Dr. Baumia edinam
Yanko Ghana ahini kromwen inkran mumpuni mantemu yamane boni Kofi Yesu yenimni frititi Kofi mache hello hello Kofi Kofi say hello say hello ejidi san ho ya no pay nyame adom ye ho ye pa na boko wanya bibia kan wano de emfa ye fun pan sha ben wanya bibia kan wano anɔpa yi sɛdeɛ ɛsisi mu no nti no yɛnya yɛ ba sɛdeɛ tie biaa adeɛ akye yɛ yi deɛ yɛbɛnya okay wow na enkran abeto ampeso aso anamfa sɛ regional enfa constituency ben na okopie yi ɛwɔ nkran na enfa na abato no ɛkɔso ewiem te sɛn grounds te sɛn twanenfoni ma yɛ wadawroma medase yɛbɛma ahenkan tiefo nyinaa ate aseɛ sɛ anɔpa yi no mesɔde yɛ no mede m'ani ɛfa ga east mansini no mu na ɛhɔnom no wɔmoto wɔmaba no ɛwɔ gaek yɛ a ɛyɛ atomic energy park hɔnom no ɛhɔ ɛna wɔmoto no ɛno nso bɔ ɛpɛɛ mu no na kyɛ sɛ ballot papers no nyinaa aba abɛduru mene wo kasa no ansa na mebɛfiri gaek park no na nnipa bɛyɛ sɛ aduonum ɛna wɔmato wɔmaba awie a bibia ɛkɔ so kamakama sɛ ɛba ne bambɔ nsɛm a na bibia ɛda n'akwan so san sɛ ɛhɔ nankasa no park no ɛno ɛne police station na nanse yɛ amampani ɛkɔtɔ aho ntoma a ɛyɛ baabi a polisifoɔ bɛtena no ɛna bi nhwɛni mu pɛɛ nti hɔ no deɛ bambɔ nsɛm ne bibia ɛyɛ kama deɛ mesan de m'ani faa mu no na mehwɛ sɛ bia mahu sɛ obi hyɛ amanyokuo no frankaa ho akyɛnsodeɛ anaasɛ biribi saa manhu bibiaa wɔ mu a ɛyɛ etu ahene ne esi ahenefoɔ no delegate no wɔn mu di line so pɛpɛpɛpɛ ɛna na wɔn nyinaa ɛto wɔn aba electoral commission officers no wɔn nyinaa nso so atena ase na mafiri hɔnom aba wɔn twin constituency a ɛno ɛyɛ turobo abatoɔ mpesua so na mebɛpie mu ɛwɔ hanom no abatoɔ no nso afi aseɛ yɛ a ɛkɔ so ɛwɔ ha wote sɛ wɔn bɔ nnwom koraa ɛwɔ akyire ɔmanfoɔ dodoɔ no aha na wɔn ayɛ astrotef ɛwɔ ha no ma wɔn agye ban eti ɛdɔm no gyina ban no akyi no yɛto gate no mu ɛna apolisifoɔ bɛboro bɛyɛ sɛ nsia egyina gate no ano ɛno nti no sɛ woturu na wode o Ghana card o voter ID anaasɛ party card ɛkyerɛ a na wɔn ama wo kwan ne wawura mu wowura mu wie a table baako si hɔ nom a apolisifoɔ bɛyɛ mmiɛnsa ɛna wɔn te hɔ wɔn bɛgye wo bag wɔn bɛgye wo mobile phone obi bia a wɔde kɔ inside no wɔn bɛgye ne nyinaa to hɔ nom na wɔn akyerɛ wo din na wakyerɛ nneɛma a ɛwɔ mu na wɔn ama kwan na wakɔ akɔgye wo paper na wakɔ team so wowie na wo baa na wabɛgye wo adeɛ mebisa adeɛ nti ama wɔn gye wɔn phone so ne bag no nkyerɛmu abambafoɔ no de maa me ne sɛ sɛbɛyɛ a obi nkɔnkɔto na abɛwie na ɔntwa ɛmfa mba abɔnten nti ɛna ama wɔn tu saa anamo no megyina yɛ na mehu sɛ turobo abatoɔ mpɛsua so NPP dwamsine ne ɛwɔ hɔ chairman Bafo Chei wɔn nso aba abɛpie mu wɔ hanom a wɔn ana aduru no so a wɔreto n'aba wɔ ha nti turobo abatoɔ mpɛsua so ga east abatoɔ mpɛsua so mɛtumi ahyɛ no asisi bia sɛ abatoɔ no fiase a ɛkɔ so a bibia ɛda n'akwan so na yɛfiri hanom no na kyɛ sɛ yɛtoa so akɔ mpɛsua no bi a ɛkekakeka ho no nti na deɛ ɛkɔ so ɛwɔ nkramantam anɔpa yi ɛno no okay na Kofi unse NPP foɔ wɔn mu na scientist apam sɛ aba no mokoto no mo mprim obi anfa mobile phone enwura center hɔ ɛno nti on bɛgye phones na okoto wia no abɛgye saa mra na ɔmo di so minia ɛyɛ no korɛ ɔmo di so baabi a megyina sɛ si a ɛyɛ turobo abato mpɛsua so no ɔmo di so pɛpɛɛpɛ a ɛmpo no nyɛ phone no nko a wo sɛ yɛ maame ne mmaa no yɛ a wɔmsa kuta handbag ne adeɛ ɛyɛ adeɛ sɛ ɔmagye bag ne nyinaa ɛsi nti wode ba o mobile phone o bag na wagye asi hɔ o mobile phone o bag na wagye asi mpo me deɛ no ɔmo yɛ sɛ nka ɔmo gye but ɔmo hwɛ yɛ a yɛyɛ nsɛmtwerɛfoɔ no ɔnom so yɛyɛ deɛ deɛ ɛbɛtumi de akɔ enti sɛ yɛgye o mobile phone no anɔpa yi ne deɛ ɔmo gyegye na ɛnkɔpi ma wie mu no ne yɛnim sɛ bi a ɔmo bɛgo bambo no mu kakra deɛ a okay yɛda ase kɔso afoni die kye ne twa mfoni ma yɛn yɛbɛsan ba ona so meda ase paa mo Kofi Yesu inkran mumpuni mantam ɛso dinkra bɛkɔ mia wodo bebre na
me share key promises be a candidate no edenam year campaign. Dr. Ousefri Yakoto. Ono so se Ghana sika sem no. Oba obe ni ye. Na ye no obe ni ye no. Obefa agriculture so kuayo so na odi ama Ghana sika sem no agina. Afi obe boost to NPP party owned businesses. Obe boost to enanso. Afi ono oba obe mo obe treat obi apepepe. Na wa power emma titru osikasemu. Obe empower women economically. Afi Maslow any other organizations. Orefi Yakoto say obe empower. Francis Adenimo on the key promises no. I see to unify NPP. In kabom no ndio here. And afi also any best NPP candidate between Abuama NPP Adin Kunim 2024 general election. Afi akandie bia ehia sefata o party mo some the adwuma so. Omo ebe distribute. Kabina meka damamwe. Eya gechira it is about to do so. Fabo property kasana yasika. Okay, me call New Jabin North and South constituency. Listo Abrantipa. Mama, good morning. Good morning, Minya. What you want here? Oh, Chedam Ponyakopa and Edia Canipa. And then Punimpu Alfonso. Na Kakaka Krauko do New Jabin South and North, no. A room to saying, grounds to saying, almost started to dear. Woman share challenges be training for Nima and Wadaroma. Yo, Minya, my medal, you know, I made the phone now, with the Ahenkan and pay a quabba, some quabba. A permanent cophobia. Now, with Pimocophobia constituencies, no AMU, New Jabin South, and a New Jabin North. Now, New Jabin South, Nasia and Apobono, the dear Baby Tia, Eva Seneba North. Now, my main friends today be from New Jabin South for Enfa and Mao. The Shasia Edifi, a yes to whom about some persuaso. Now, Ugo Pimo Honoma, Sena, a Sunji, a Coso, or Honoma, or Basson, 20 city. Miss Nakasimage Nakasamudi, they got 2 more and a panic Pimo on a day. The Bia Air Coso pulling executives who do a delegate a holder somewhat to have any number to Francia. Abasono, Egusua, Air Coyo. Now, challenges are now more facing it there. Come say, you are more 5x5, Nipa, and Aqua. Opportunity, you know, based on someone person panel ever bought peso or no delegate in the green. Casta a day a famu or a Subuma Basso and Pesaso. Now, a bomber in our money bonds so edifia questia. Now, not just a Honso no delegate nada. Menoka Seminia, one mamma, but 2 abanos, and a bay a bit near Bian Tentem, no wonder. To see no more day secretary and agents and hotel on the penny change in our. About so known so intimate course or honomo. I remember Pimo New Jabin South as an Gusami Bomanino Air Channel. Oba, about so no air course or tech, a school phone Munatana in a kind of unkita accreditation, and now the bit me ama will ra a honomo. Now delegate but Swabano, not enca a dono a 1,012. 1,012 delegates, and I get almost Swaba, but Jaya Kasi. Information I have picked to a ground such as say. A party elders, any patrons, if you have a count once, it's no more 2012. No, I could see 2030. The baby who say, and trust no new born in the night, and if 1,030, 1,035. And I bit me up to about New Jabin South. Now, MP at the New Jabin South, you know, for Michael Chibes, or one more thing for opportunity as to Dimoa, the BIA Ecoso, or Honor, and what change to know. So and a party chairman, so Aqua Cotunaba. I'm a party executive with na any Union for Jeff, this is our opportunity here. As you see, Ecoso, or Namina make up our women, some so New Jabin South at Trewa. It's also pumping, Trebi, a post for Edge Bible by Senate, I mean, once to get it in Yakoso or Honor. There can be a Adiasa Tabia to be an equal in area when 2 and 2 bit Yaba. But no prayer, Medina Menaso, New Jabin South, about some person, so it's expected to be a swab and a may tell say as soon be air cost for our food console, air buying air honum. I did not come in the 2 from 7 and say, be a bit in who I say,
apostle company for the car time among sense to say a apostle for never more cameras after door on the media bomb on a mum. Yes, I'm sure the minute for my say API, Yamu be a bomb one as a space and as a bathroom. But me to mention the apostle for Nakata de Mon, one Cassa Stradom from some family by our one. Into a honor spec and the mean to mention say no cray and I know cray. Now say a by a bob by a say physically. The anchor say the mundi, a coffee, I will do that himself. Okay. Yate. Kosofo ani di akire mayen na phone so ho bambo said yam se yama phone call centers no so eno so police for na check agigi gu on mo de. Sa pepe na ha tapa ko enso si wo ha me we fie ne say. Sani ya ka fi phone so nsensem no. Ononya for Michael ti be ti bo modin ahomachi ebo de ru wo kro ni mo consensus ni mo bia ti ase emra. Electoral commission for the egu akwema abaso no enu ti phone so nsem no sei enu so kwaso ma brante ba ko bi de bi nte refi ne fa no se den yo odi ko wremu ayaji edito enu ankwanko fa de bia amfamba eto so mienu nso no post miensa na obefi mansa na wetu bi akwaso abanye dikan udru ha aposifo no ebe scan no ahye se hu kita e bia to paye anase tuo bia obetini de bibone e wo ho no ye to so mienu nso ye kwa ye be hwe accreditation a etrese utini esu aba na to so miensa ko duru ho no ma edin a obe hwe so de akoto aba no nso no obe hwe mu e wo ho no se udin wo mu bi anase udin eni mu bi bia ta ho nso asa janada scan wo ho no ma utini efu mu se na sa post miensa no ija oba no hon konko utini to mu bi na se heaven de obetini akobia akoto aba na okokoto aba ni bi nso a eno ansa ofie ya pe na okọ omo in and out I swear over ha in a utu ya no afa ha out ubetini akwenti new job in south here bambo nsembie ekoto si ba yeni nia ebia ebetini akwakoba eni nia ebetini akwakoba sebia ede mente mo hwati betini aba mo but tia me no kate die minia asumdie nkwa na ekoto abaso no ekoto tosi. Okay, list over ya dance ano pay kosofo ni die chebe san ba wonan so. Meseme dance pa. Okay. Okay, adwea tenase ma yenhwe endin komo ba ku mienu miensa bi NPP toaba ayi frankatuni ne adwea start you sure sabi yadun komo ye news paper reviews baby bia no afede ene na dana duru bi na kan sense dan duru ho a ti dana duru ono mo I see na sini na wie yensu ne behu sure yes sure kwisi ma yana tiefo ase anopai said ye Ahenkan FM ye a ye yo ti ye frɛ ye osi ade yo no ye hye wo mobo and eno anso na egusu a ye de ema wo mu yi afen so yenna team ni nyina anso ase de Dika akwa yenna ye management nso ase se wono mo je penie na ebreti wo mo timi de no magu akwan so a yesoso yetimi anya akwanya ye hwese ye bema ye tiefo ne ya hwefo nso ehunu de ekoso ewo NPP fo mo primacy ensusu emu na yensusu a ya je penie ya ye kwa abontin ya ye wo inside ya ye boa obi biara nso de contribution ba nso ye na obi biara ase na ye nyina no ye hu se ye oman no na ye som no kuzi na no ye da bia ye da ponda de ma NPP amanyokuo no sure na amanyokuo kro na mu no san so betima ya arehosem e de ama binu mu but the idea say at the end of the day no omu nyina ye yen kan say ye funu kro mu aba yes nti no we expect inside the end of the day no omu nyina sa be coming together found ni de besie o so omu nyina sa kabum na o ma agenda na so mbuta e kase esu o mani so no o matimi enso ahwe apushi na eno matimi akonkan. Okay. New Patriotic Party trying to offend say NPP omu slogan ana say ya omo nyeso ana omabodin development in freedom development in freedom dia na che say womo no ye nkrofo bi a eba no fa ahudi a da wono mu abamu pa looking at the reason why omo de ete amanyokuo no in July 28th 1992
it tells you say omu gina fa hodie ene atentene eso na afesi e de mmara kwan so ebe ye adwuma ne entieti obi afa hodie so nti it is about freedom, justice, human rights and rule of law and MPP amanyoko no gina so a omo de ka omo ebom sanse sa abre no ye hu ni se oman ne wo sabi obi nsem a nipa kro no no ka bia obi anso so entimi enka bie. So looking at omo enyina so omo de te party no, I think say enne no omo de saa enwama makomako ennen ya me boss freedom fa hodie, justice attentrene, human right say yentie to obi fa hodie so ne ye de amamra eye adwuma enne omo de saa nwoma nan wi no ebe ye adwuma e wo mo elections yi mu said ye be ya ye be wie ne be hu say ampa omusu no omo ban no adadi am obi anso ayedai ehunu enti me expect sa enti me expect sa dia na me hwe ni mu say abato eni enti se obi obi asum dabi obi ati obi dabi obi aka obi dabi afen so no abato ne mu ada ho ye nhye obi say chenchena e wo say okotoma wei ana say e wo say wo yesei afi ebia ye de amra na ye adwuma so dia gan so omundi mra no so yes enti ena me expect sa ne o man nan wei ewo abato ni mu adwen ewo abato ni ma me nko acheasemra okay yaba ne boni Branelson akwakopiem ewo achim achease abato ampeso so chairman ma chien na achease enfa na wo moto aba no ne na bebe to aba ne achease presby school ne yeto aba ne achease presby school. Yeah. Okay, ukodu grounds hono boko de post for ho ana fire service for ana soldier for him for na hono mo hwe banbo no na be had nipa me home police for abambo for why Ghana police service for na one v and the ore on the Tony Machan's school na main road ni enje wona na school no na yato ndo kwa yeah if you for officer you know one police officers you know the onye delegate anya da ibo ma kwa mo room ana se unkita onye jina za ukita kada nyade be mo room so for the itana pana be mba the same ibia ko so ma beto bana nipa dede o ma beto bana sujumbo ko kiru nda sujina ma mbuso tunga da ene nipa se ne wo so moto aba wo achease abeto ampeso aso achease so far e delegate wo so beto aba 385 ana wo so moto aba wo achease 385 okay na wahu MP abeto ne de DC abeto ne de chairman abeto ne de but so far the me hu MP wa haye ana afa me hu is coordinator one see menene ba bi di zangu mani nandi ase san ko samba ma be se MP abakwa na se asat na afina obeba na se de be na okay na Branelson MP before eye enhyehyeye a mo de guide abato yi emu ba ko eye se obia nipa bia no no ma odi mo ba fun bewura baby okwakoto aba no ne sa so nti uko centers ni bia police for wo machine obeto aye de check honam ni na so ukuta mobile phone ukuta key ukuta de bia ye je to utu wi a no abeje a chance so sa na ti ana sa na te pepe na amza guzi u bi sa MP asemi ya film mo se chama mafu aye MP4 a chance constituency film mo se chama mafu o ba ye chama Ahenkan mafu afi anza na ono oba betu na ba and the ubi sa ya ese ubia sisi ni tete o gate na no on the wall ana gate na dano the police for ni na atwa wonse and that's na be room no ye fe don't get the bia the room wo dey na say wa beto ba no akọ simple okay unim say oben che mama fan ke ne bon komo kakra na ni so ya ne hia no pai the no room di mama say dia metmenya na try my hwe the police for go abi samana me say metmenya che mama fo okay na okay uhwe kiu na enipa edi lai so no wo mo doso yi pa kwanu nyina ma utu zene anrofo mi nipa so mbeto ba no enti ubisa me anchi so sanete okay enti that's achim atanse abeto ampeso aso Branelson che say enipa wo so moto aba delegate e wa chance no okay okay me ne ona bon kasa okay
Okay. Honorable Pacho, good morning. I'm Pomboko dear. Me so me wo ye pa na said ye ya hu dede radio su TV su paper reviews awodro mu NPP amanyoko kese baako mu wo man mu mo to abayi frankatuni enne na efrase ekoso wo so mpaso aso achiase mansin mu yenya ne tiese nipa 385 ena ewo se wo mo to aba no na party nso mu na mo ye nhyehyɛ tiase se mu obi afọ mobile phone enhye no ho nko center ho patro sanu ma wani na no anopai ubu akire no sa pepepe na bibia tie de wani gye ho bibia ekoso boko so far problem bia mai. Okay, na bambon sam ni bibia so de dada na kwem boko de bibia de dada kwem wada so far no problem bia ni so far. Okay, wada ma membisa se wato de a oh, okay. But so far no nipa about 110 abatuaba. Nipa 110. Okay, na se baby akukọ okonna no achiase ne biaye a wo mato aba ne pa. Yebesi eto ntem na sorry so. Brekunam ye ne hyew so. Okay, yeda se ena medisi nso wa ha. Mpende phone na wa ha. Ye fese bibia de ko empire na yebo se time no enso 2 o'clock no morning na bibia akototi. Okay. Honorable yedase afino aba bedu ground city ma yenja ona onso toto nuoma said bia obetumi ato aba asumdwumu ye no na only say me tournament because at least say bibia ko ya ntana family bibia meet me at. Oh, okay. Mainly like so into meet me at for my one person bibia ba bia. All right. Yedase anopai na yamano bofo beko so di womani adi dwumadi na chi bibia ni a yebesan ba ene mpanifo di nkomo yedase mo ti chairman owura Ahenkra Kofi Mafo eye mrahye bidwani ma achiase mansini no ono na yene ni kodi nkomo so onyanto ye o grounds dada batontoy o hwese obebo nneema ho ban behwa atoto nneema sede bia bibia bekoso pepepe bambo ene asomdwe kwan so eno nti anytime bia obetumi ato naba but o chese so far nipa 110 ena ato aba no ewo achiase mansini no mu na se so far baby akukọ okonina no eho na wo mato pa na enipa wo so moto ni na eye 385 na sa achiase uchemu 3 a nipa baako ato aka nipa mienu ya ewo se wo mkokoto uchemu 3 a emu baako ato aka emu mienu ti eno eye achiase mansini no Bra Nelson na ma yene empinsu edi sansa waso yi yenko ofuanse ayirebi ana. Okay, Kofi Ajiri ewo ofuanse ayirebi. AJ, good morning. Hey, ehonu ma gudu pa o. Kofi utemenka. Na ase dede bi wo wachi machine bi si wa na. Machine bi na dey announcement e bi aja 4 ba na ebo na ma ba be na se 4 ba na ebo na mo ba. What the strategy you use no no? Better be obi abete ne dey kama na amato na bi jaya kama. Oh, okay. Oh, wow. And I said, wow, Cromford, one who Crom for one more. Be a delegate to home. Delegate for about I'm going to do to okay. Santi wanya nipadodo atu so far. Nipadodo atu so far no wanya. Nipadodo atu so far no wonsa kana. Yeah, nipadodo atu so far me people dey do ma ati for come bi mpam ran kan 3.3 FM dia. Na ze me bi eye of once e dey do hala abatoni na so ba mini pini ano na hwe eye return officer fe no eye papa dakwa Emmanuel edi nkomo aka na ono so de hanu nkomo aka edi jame na so be diema na se enipadodo e so mo to aba ne de
so far no there 598 and I said so about how me say Prozy I hear any more 2 months for no and also any pension and omujinamo ato at the bank for our year of what they be how me say now so much as 745 minutes the BBS at here so far they think if they say 40 and ato how me say here to come and oh, okay. Enti nipa 598 and I was almost to about of one side the bin ne. And about to number 2 and then nipa 598 and I was almost to abano yeah. They say nipa 40 na dunya to. Almost 745 in the best nipa 40 na. Dunya to na. They am na say nipa en content them say first na say omo the adena fra and almost to 20 no and I see number so much game in society omo be no ebi asubi so ebi aja abenase na me betre enti no e ba na sa na kudi die content mi was a book ndia na akoto no die na okọ e book ndia na akoto no die na okọ okay yate meton kapa yate na be piano me say dia ahoba mo na kudi e kejua yi pa because 24 go ni pre ba ko bia be ho post ni ba ko go ni pre ba ko be ho post ni ba ko na oba your machine be na fa fa wa na pe before na na ba ko to ba no e je ade bia e siba obia enso e ho touch ma bia boni bia enso bia na one thing is say ba na I don't go bia church ya na ko hwe ni ko hwe mu kaka no na say Dika chenga kan bi so ko so akuti o de da go for stress ya e mo ayde 100 bi ko so ho no mo ayde na eno na mse mo din ko to kuku na yemfa ifu pan shaben and oye ni Davisi oye ni Davisi na Kofi MP onabu kojo pon kroma wa beto na ba na DC nso abeto na dia na so far they buy no mi hu say ona obeto na dia but DC ni dia na hu no ha ona dia oto na dia yere den bia ona baba chiri na obeto na dia ono dia mi nya nke se wa baba Okay. Yate, koso fa wani edi akire ma ye na bibia ne yebesa ba ona so ne abedi nkomo. Okay. Kofi Agiri wo fo ase ayerebi na ode ono de ma ye no. Ofo ase ayerebi wo mo secretary no ene Yamane Boni Dika di nkomo no kan se delegate ne 557 but agent so ne panyin nankasa o hwa abato nso ko di nkomo no. O